atiefo me ma me kasa ne enye tenten Asante Akyem pechereche ukokoduru onma ubesu dewe a embaburu edu omo ho ahye galamsey mu etu nsuo sensuo ewo onmo no enye yize na yanko emmomo aye press conference bi na press conference ni mu nsem ne de esewani atiefo wutie kura ubesu manfo a wo pechereche ni nyina asoso kasabi ese omo nsuo mankura suku sokọ to achew eye niema bebre oman be ne yetimu no oman ni na sabe ye ni leader obeboa yen anase ye leaders ne boa payo anabaye aburo ede bai because oduna ho a wonte ase empanifo take decision ahodo ama ahodo so etimi be fra omo emo nkoye adwuma so wo hono no ombe ya Ghana hase ya no omo adane aburo ede bai nso no message mo mem yankohwe video ne MRCCI wadawroma subscribe channel we na share ne forma afoforo wadawroma story we yade a mesraw mo ani nkwa hu galamsey yade a ese ye nyina ya niema bebre yanhwe tse video ne MRCCI galamsey de misro papa e ba sase so na akwa mu kura wo na kokom usu sei to mo di ani mu yesra wo mo emu ayen na galamsey no kura no asentu free krom ani e man be kwakoye koli ni akokro ni ade akwa onko school ye da achi nyina enkola no e be ko galamsey na ma ye da achi nyina bo enti ye saban me de me nko am gina ha de mempene so asechire nse ga na se ba ye kuro emu a ye ni asomdwe ye ni ahoto e de yade ohaw amane ye ba mam sika na medi ni na ade chi a me gina na me nkwala na ma hawo mo enti me ma ne me na nam da achi nti ese galamsey de ye hia no kromo aha kromo ha se kwadwuma na de hwe ma me gina ha bode ana koko ana hwe ma enti esre na nanom oda roma ene MP ana omampani se ye pa ne chaw kromo se dwuma bi adi ka kwadwuma no ho enti esre omfam na nsi fam no mo aye na galamsey so free kromo se na ye gina hanom a eye pecheche Emma ebunu ene nananom se yempe ene form anase eniema ekoso a ye friend se eye galamsey bia ewo yasase yi so sesi a esi abetu galamsey no ewo oman we mu a anase pecheche kuro we mu a de ye kan se ebema asase na da empan na won enchirima ebeba nso ebede no matimi aye bibi ewo saa asase kuro no aso ene ye gina hanom esle na ya pachaw afre DCE ene honorable MP nananom His Excellency President of Republic of Ghana ese ene yesre wo omuntie yahia de ene ya nsem a ye kan se nia ebekwoso ama saa ede ohaw ebebla ye man pecheche a ede oyone ebebla o man pecheche de yesre wo omomo ayen ni ensia no kra atiefo se wahwe video no awie Asante Akyem eye galamsey press conference omoye no so wahwe awie afa yentinsim nienko eye the late Mahama eye Kankam Buadu one na eye kasamafo edema eye Mahama na nsem ode atudwa ewo NPP ne chairmanship wa obepene ne ade no yenko enusumu menu kasa sisi former president Kofo ne vice president wawu late Mahama ne kasamafo Kankam Buadu mene okasai NPP contest ya ekoso anase bekoso 2026 no in fact emunsam ne ya prekisi bebre we twabo boy Mahama the late ne vice ne kasamafo ne spokesperson Kankam Buadu mene okasai NPP national chairman race no fachame national chairmanship race no ojinamubi na ono ene dia de srede to eye NPP fu anim se de ekoso wo NPP mu no omo anhwe yie ana wono ni vision wo hu ne se eya ye CPP de ni bi na odi nsem bebre tutu dwa keka nsem bebre na me pese okokotie se nsem ni bi na Kankam yo obi a NPP mu no eba se yeka alpha and omega ewo NPP mu no a wo ye ahyase esa ye NPP no na wie ye nyina efri se ono ne papa na oye founder eyemu bia na chairmanship race no odiramu de ekoso wo NPP mu so no odinano atumu a wo kam emu nsam ni bi na o ka de wi na omo pen so na tie na nei ba bi NPP na ba beduru na odi yawo bebre
na osade to MPP atu ahene ne ase ahene fo ayinim me kire delegate fo se ye probi o ye unifier no ye nkabomu odi nkabomu beba MPP party ni mu ba bi MPP akwa akoduru no wadaji se G5 o se G7 o se D8 o ba bi ye highest ayi a wo yale mu ye den pa ye de okoto no ho na MPP akwa akoduru according to David Kankam Boadu eye kasamafo edema Aliu Mahama Kofuo former president ne kasam ne na bedi akire je for pancham so won ba bia meka kosi no David Kankam Boadu akasa bebre na ne kasa no men kan kwa akire bebre efisa ne kasa ni mu do utia utimu say yes opani na akasa no yenko tie David Kankam Boadu abra ono so ese MPP no na da kamera mu ana ekọ no wonhwe ono na meka wo kan se MPP no yemfama ne mfie nan pe no obetumi aye MPP no wo de won pe MPP ni ye a wo de sikadie MPP ni basa aye na wo pe wo ba se sikadie wo de chairman na ye wo fe keke ana wo be pe bie dia mumfa MPP ni ma no 4 years obeye MPP ni kama na fe wa si nchen onu agina nchen na wo asabe wo de MPP ni sikadie wom anase MPP no de wo be penti na wo be pe chairmanship no waba be fa no ato aso no onu de MPP ni ye yo ene ne nkan konti ana MPP ni chairmanship no oba be pese de be ye odi MPP ni be si yie nsem a waka ne de pantoma yenko tie David Kankam Boadu Aliu Mahama eye Kofuo late Aliu Mahama vice president ne kasamafo David Kankam Boadu ne nsem a waka ye ne yenko hwem na like ne share na subscribe fama afoforo NPP eyekuya me papa oni GHM sanom haru frimpom manso me papa Kodwo Asabre lawyer Kodwo Smith janso Bruce nom sa cruise no ya na Rollins from dissidents ye wo UK no almost starting non-alliance movement ni nyina nam nom nenam eno ye non-alliance na no be create GDM, which was Ghana Democratic Movement. Yana, it was all over. My papa was the founder in Germany and the organizer. And the biggest demonstration that happened in 80s, you know, in Germany, Saturday Berlin, na war, no, the war, natum. My papa a form one of the biggest demonstration that ever happened in Germany, Abontene, all in the name against Rollins. And this is one betty MPP. So who is David Kankam Boadu MPP more? Won't mean you Kankam David Kankam Boadu didn't free the alphas and the omegas of MPP. 2006, and I'm a bagana, me papa Kufo, yeah, and I'm a buy. Me buy when Yanko Pony in Yansen, me baby spokesperson, my large Aliu Mama, or body and Vanna Crazy. Me David Kankam Boadu Dr. Mwakutufo. Eni minu yawe abo ami asamo ayena ne ni alaji Aliu Mama nam eni ne muana me banana do na kwa kufu ado e ba be di akonwa ba bia me na nam oti ofore panyin wo bia ohine bo mu asema wo ye wona na David Kankam Boadu kusi Boadu tano dumase David Kankam Boadu na ekasai ya sisi be bia party eduro no me hu say MPP go into relegation. We were heading towards maybe a CPP war. Na wrong. Oh, mechanical. This is NPP than the pressure group. Exactly. Ko be a CPP war. Na india me many abreso say 2016. NDC for na omo ankwa ankoto aba ma President John Dramani Mahama. Okay. Na ema President Kufuor buy. Fast forward 2024. NPP for na ankoto aba in the name of President Kufuor. They had omo catch them in the name of President Kufuor. Na ama Dr. Bawumia NPP ya ama power. Ebi so tutiaba. Yes. Sir, NPP for ankoto omo tutia ye ehu abufu di. Na ama President John Dramani Mahama. Intini de make can say eni say NDC ni bi ti ba bi wo dwene say NPP gu ya ebeboa no and NPP ni bi so dwene say NDC gu ya ebeboa no because the pattern is very clear. Evidence is there. Say President John Dramani Mahama NDC for ankoto yani 2024 NPP for ankoto intino
two parties no one coin with two different sizes. So when you come say one coin no da size ni that is NPP NDC. Intimate stress mo amoye delegates amobeto aba no. Munka we say David Kankam bodu kwani kura the fresh and new face. New face ya uko around the leadership around Ghana obiere ni wa wo bibi katia David Kankam bodu say waye bi say uko ha ye say ni di campaign si kama we no onfamra wa mfama na party ni yentimi an campaign ni a lot of complaints are minya ne ba ha menuma sami tete party no